Nĩ igongona rĩtabanagio mwaka kũhe ciana ici irio arĩ njĩra ĩmwe ya kũmaririkana hĩndĩ ya mambura na gũteithia andũ arĩa matehotete. Gikundi kĩa mbeũ njĩthĩ gĩtongoretio nĩ Darius Mũtharimi ũrĩa warĩ mwana wa kũrũra barabara-inĩ ici cia Nanyuki, no rĩu wĩrutagĩra wĩra wake wa kũgemia atumia, akiuga harĩ bata kũririkanaga arĩa matarĩ na ũhoti. Tumefurahia kama mandugu zake, tumefurahia. Huyu ndo anaitwa Darius, huyu ndo mwenye sherehe, na tunafurahia ameleta sherehe kwetu, so tume appreciate sana. Is a big man to God and God bless him. Imekuwa ikiendelea, Darius amekuwa akijituma, although anakuwa akijituma kwa dreadlocks, lakini kwa ile mapato yake kidogo yenye anapata, pia sisi anashare na sisi, na tunafurahia venye anashare na sisi. Juu naye Mungu tunasema mbariki sana, apate nguvu ya kuendeleza hiyo nguvu yenye ako nayo, na hata hao marafiki yenye ako nao wazidi kumshikilia, juu kusaidia pia si mbaya, na hata si pia tukifanikiwa tutasaidia wenzetu. Unyitanĩri-inĩ na ahũri biacara a corridor taũni-inĩ ĩno, Darius augĩte nĩ maheaga ciana na famĩlĩ ici irio rita rĩmwe o thutha wa mĩeri 3, ita njĩra ya kũmatuga na kũmonia nĩ andũ ta arĩa angĩ. Mimi budget yangu every weekend inakuanga, kila wiki lazima nifanyie hao watoto wangu ni kama mabrother zangu na masisters zangu. The purpose of doing this one, even niliona wase huku nje, si kila mtu akona understanding the same. Understanding yao watoto wa street ni different sana. Unakuta kuna msee kama wewe, unaangalia huyu mtu, unaona hana manguo, hana anything, hana family, hana nini. Lakini mimi vile niliteseka kwa street, ndio ilibidi kwanza ikanifanya nikuwe venye niko. So mara 3 kila mwaka lazima wakule, every month 4 times a month lazima wakule manguo nini kwa well wishers. Lazima walete hizo uwezo wa Mungu. Uwezo wa Mungu. Arĩa matugĩtwo maugĩte kũrĩ na amwe ao marĩ na kothi ngũrani cia moko, na kuona mawĩra gũkahotoma kuona makuruhanagio na ciĩko njũru. Ningeomba kwa kaunti zote kama wanaweza kuja na jambo la kuwa wanashika watoto wetu vizuri, wanawasaidia na pia wanapatia kazi pia, juu wako na nguvu na wengine wako na skills. Kuna wenye tumepeleka mpaka Laikipia skills, wamepata zile skills. Tungeomba kama kuna wafadhili wema wanaweza kuwa wanatuitisha watoto wetu hapa ambao wako na skills, tutashukuru sana. Na pia kwa Darius amenifunza kitu ya maana sana siku ya leo, kwamba yeye alikuwa mmoja wao na leo ni yeye ana give back to the community. Ningeweza penda mtu yoyote ambaye anaweza saidia watoto wa street hata kwa masomo. Kuna wale wengine walienda katika shule wakafukuzwa kwa sababu sasa wamezoea, wakati mwingine wana hata kitu ya kukula, inabidi wakienda kula wamekosa kitu, wanarudi katika street ili wapate kitu ya kukula. Kirudi shule, walimu wengine wanaona watoto wa street wafai, wanaona wataribu wale watoto wengine katika shule, kwa sababu watoto wanapokosa kitu ya kukula wanarudi street ili wapate kitu ya kukula. Na hata kuna wengine bado walikuwa wanasoma, wanaenda shule, wanakuja wanajitafutia, wanarudi shule, wakikosa hata lunch hakuna mtu wa kuwasimamia. Wengine hata wamesoma na hata hawana kazi. Kama mimi ningeuliza kama ni kaunti yetu itukumbuke hata na kazi, hata kama hiyo kurokota kufagia tukatai. Nĩ morĩtie andũ a wendi mwega kũmaririkana hĩndĩ ĩno ya mambura na kũmatuga na njĩra ta ĩno. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma gũkũ kaunti-inĩ ya Laikipia, rĩtwa rĩakwa nĩ Paul Mwaniki.